Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Don't look to be very happy. तुमकां संतोषतागी Yes. So let's praise the Lord louder and also happy. तिके व्हडल्यान म्हणाजे म्हणटा पाद्रा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Let's spend some time in prayer. एक घडी भर मागण्यान करशिया. Let's close our eyes. दोळे दामपिया. Become conscious of the presence of the Lord. सोमी आमच्या मध्ये हजर आसा. Experience the powerful presence of the Lord. ताची सकत आमी बगया. Remember that the Lord is with us. सोमी आमचे सवे आसा हे गमनान धाडया. Remember that the living God is with us. जीवन देव आमचे सवे आसा. Try to feel the presence of that living God right now before you and within you. त्या सोम्याचे हजारपणाची सकत आमचे सांगता बगया. Experience His presence. ताचे हजारपण बगया. Feel happy that you are here. संतोष पावया आमी हांगा आसाव देखून. Feel happy that the Lord chose you. आमकां ताणें विंचल्यान देखून संतोष पावया. Thank the Lord for the gift of these 2 days of presence and blessings. ह्या 2 दिसांच्या आशिर्वादाच्या रेते खातीर संतोष पावया. As you sit right now here in the presence of the Lord, prepare yourself for the Word of God. देवाचें उतार स्वीकार करूंक आमकांच तयार करया. Just feel that the Lord is with you. देव कितें सांगता तें आयकूंक चतुर जावया. Feel the presence of the Lord within you. आमचे भितर देवाचें हजारपण बगया. If there is sorrow within your heart, surrender to the Lord. आमचें कितें खंत बेजार आसा तें समर्पण दिवया सोम्याक. If there is any feeling of despair in your heart, give to the Lord. कसली नकारात्मक चिंता आसल्यार समर्पण दिवया. Allow the Lord to work in your life today. Allow the Lord to work in your life today. देवाक आमच्या काळजांत काम करूंक सोडया. Allow the Lord to work in your life today. आज देवाक आमच्या जिणेन काम करूंक सोडया. Invite Jesus into your life today. आज जेजूक आमच्या काळजांत आपोवया. Say, Jesus, come into my life. जेजूक सांगया सोम्या There are जेजू many म्हज्या काळजांत ये. there are many things in my life that I find difficult to change, सोम्या जायत्यो संगती बदलूंक म्हाका मौन आसा. but I believe you can. पूण सोम्या म्हाका सकत ना तुजे वरी So जाता. come into my life, Lord, today. देखून आज म्हज्या जिणेन तूं ये. I need you, Jesus. जेजू तूं म्हाका जाय. Praise the Lord. Praise the Lord. Please open your eyes. I wish to thank the Lord for having brought me to this place once again. पदरा म्हणटा देवाक मार्गान येता परतून आपणाक हांगासर आपण हाडल्या पासून. Every time we meet in crowds, but we shall meet in a group today. सबार पोटी व्हड व्हड रेतरेक पदराप येता पण आज लागता एका पंगडांत तो आसा. I would request you to consider this as a personal privilege given by God to you. ही रेतीर आमकां सोम्याचें विशेष आपोवण्यान वैयक्तीक आपोवण्यान दिल्या म्हण पातयुया. I wish that you remember, whenever we gather in the name of the Lord is amidst us. सोमी आमकां सांगता केदळ आमी सोम्याच्या नांवान मागड्याक जमता सोमींच थंयसर आसा. And as you sit to listen to the word of God, God is acting here. सोमी आमी बावडटान ताचें उतार आयकतना तो कार्याळ जाता. I wish that you believe that the Lord is at work here. आमी देखून बावडटान सतमान दिया सोमी आमच्या मध्ये वावरार आसा. And therefore, at the beginning of this session, I would request you to surrender all your burdens to the Lord. आनी ह्या देखून सुरवेर पदराप आमकां आपण दिता सर्व आमची वजनां आनी हारभार देवाच्या पांयांतला समर्पी जावन. In the last 4-5 years, I've been coming to this place quite a few times. फाटल्या साबार वर्सांत तान तोळ पदराप आमची भेट करीत ह्या सुवातेर. I have come in touch with many people who are really burdened. आनी त्या वेळार जायत्या खंत बेजारान आसल्यांक पदराप मेळ्ळा. People with serious financial burdens. आनी जायते आर्थीक समस्यांनी संपडलो लोक Family burdens. आनी कुटुंबाच्या समस्यांनी संपडलेलो. We cannot simply be thinking of that and be redeemed. आमी आमच्या चिंतपाच्या सक्तीन सामा करूंक तें जायना. All that you need to do is to surrender to the Lord. ह्यो सर समस्यांची पोटली जेजूच्या पांयांतला आमी Therefore, समर्पी. I would request you just surrender to the Lord. त्या देखून पदराप उलो दिता आमकां सकड समस्येक पोटली बांदून जेजूच्या पांयांतला सोडया. You are so much blessed with good weather here. भोव अपुरबायेचें वातावरण हाव आमकां देवान दिला. It's very, very cold in North India. उत्तर भारतांत भोव थंडी पडल्या And we have to cover yourself with a lot of warm clothes. आनी व्हडल्या व्हडल्या ओली आनी दाट वस्त्रांनी आमकां गुटलायचे. In spite of that, I could not survive, so I flew from there. आनी पदरा म्हणटा तितलें गुटलायल्यार थंय रावोंक जावना देखून हांगा धांवन आयलां. So there are many good things that you enjoy here in South India. ह्या दक्षिण भारतांत मस्त बऱ्यो संगती आसात.
So be happy and be joyful right now. सो संगते का ते देवाची स्तुति करिया आणि अर्घ दिव्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 As I was reflecting for you, I got very serious topic for reflection today. पदराप आमचे विषयान देवालागे मागताना देवान हो संदेश पदरापाक आमचे विषयान दिला. In the Gospel of Luke chapter 16 verse 16. लुकासो वांजेल 16वो अध्याय. Luke chapter 16 verse 16. लुकासो वांजेल 16वो अध्याय आणि 16वी वोळ आमकां नियम शास्त्र आणि प्रवाद्यांची शिकवणूक जुवांसो काळ पर्यंत उपरांत देवाच्या राजाची सुवार्थ प्रगट जावनूच आसा आणि हर एकलो त्या राजांत प्रवेश जावंक जुलूम चलयता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Here the Lord says the kingdom of God is proclaimed and everyone tries to enter it by force. सो मी सांगता देवाच्या राजाची सुवार्थ प्रगट जावन आसा आणि हर एकलो त्या राजांत प्रवेश जावंक वद्दाडता हर प्रयत्न करता जुलूमच चलयता. So we need to enter into the kingdom by force, the Lord says. सो मी सांगता बलात्कारान म्हणले बरी देवाच्या राजांत आमी प्रवेश जावंक जाय. Hallelujah. 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 Matthew 11:12. मत्ते वसवांजेल 11वो अध्याय 12वी वोळ A similar expression the Lord gives. थंयसर हेच परी आनी एक जेजू आमकां ताचें उतर दिता. I shall read it in English and after that you read in Konkani. Yes. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence, and the violent take it by force. स्नानदातार जुवांव आयलेल्या काळातावन आज पर्यंत सर्गींच्या राजाचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करपी बलात्कारान तें स्वाधीन करूंक पळयता. Look at that. In Luke, the Lord says, people enter into the kingdom by force, and here he says, the violent snatches the kingdom. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. What is this force? What is this violence? हे जुलूम म्हळ्यार कितें, बलात्कार म्हळ्यार कितें? We are used to violence in the society. आमच्या समाजेंत आयिल्ल्या वार जायतीं घर्शणां, लूट दुंबी आनी कसले सकट आमी अनुभव करता. We see how people are capturing or snatching power through violence. आनी बलात्कारान ह्या दिसांनी पदवी अधिकार आपल्या मुठी भितर दवरूंक लोक प्रयत्न करचे आमी पळोवन आसा. And here the Lord says you have to snatch the kingdom by violence. आनी देव आमकां सांगता देवाचें राज या बलात्कारान म्हणले बरी आमचें करून घेवंक जाय आमी. Often when we think of violence, we think of violence towards outside. आमी बलात्कार घर्शणां म्हणटाना बायले लढाई झगड्या विशयान माचिंचें. But here the violence is towards inside. पूण हांगासर देवाच्या चिंतपा प्रमाणे आमचे भितर हे संघर्ष. The violence towards inside, force towards inside. आनी हे बलात्कार आमचे भितर आनी ह्या बलात्कारान आमी देवाच्या राजाची आशीर्वादां जोडची. We are reflecting on a very serious topic. एक गंभीर विशय आमी चिंता पाठोवन आसा. But please don't be worried. त्या विशयान खंत करची नाका. We shall reflect slowly. आमी सवकास हे समजूंक प्रयत्न In the करया. Gospel of Luke chapter 18 from verse 25 we read from 18 verse 18 onwards we read. लुकास एवांजेल 18व्या अध्यायांत 18व्या वळींतल्यान आमी वाचता. A rich man came to Jesus एकलो ग्रस्त मनीस जेजू लागीं and आयलो. he asked Jesus, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" बऱ्या मेस्त्री सासनीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? The Lord said to him, "Follow the commandments." सोम्यान सांगलें उपादेश पाळ. He said, "I've been following all the commandments from my youth." ताणें जाप दिली म्हज्या ल्हानपणांत हे सगळे पाळोवन आसा हांव. And he asked, "What do I lack?" आनी कितें म्हाका And उणें? Jesus found that something he lacked. आनी ताचे थंय जेजू पळयता की तेंगी एक उणेंपण. And therefore he said, "Go and sell all what you have, give to the poor and come and follow me." जेजू तांकां सांगता तुजें सगळें वीक मेळ्ळलो दुर्बळ्यांक दी, उपरांत येन म्हजो पाटलाव कर, सरगर तुका दिरवें The आसतलें. word of God says that he was very sad because he was very rich. पयत पुस्तक म्हणटा तें आयकतच तो कंतीश जालो कित्याक तो विशेष ग्रेस्त आसलो. And in verse 24 we read that Jesus looked at him and said, "How hard it is for those who have wealth
to enter the kingdom of God. 24 वेळ आमकां सांगता तो कंतीश जाल्लो पळोवन जेजून ताका म्हळें ग्रेस्तांक देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक कितले कश्ट मारतले. Indeed, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter into the kingdom. एक खरें तरी सुरवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत पूण एका ग्रेस्त मनशाक देवाच्या राजांत तितल्या सारेन प्रवेश जावंक मेळचें ना. Those who heard it said, then who can be saved? हे आयकून थोडे म्हणाले तशें जाल्यार बाचा जावचें कोणें. He replied, what is impossible for mortals is possible for God. जेजून जाप दिली मनशाक तें असाध्य जावयेत पूण देवाक तें साध्य. Hallelujah. 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 So we see here a gentleman who wanted to enter into the kingdom. हांगा आमी पळयता एक तरणाटो देवाच्या राजांत ताका भितर घेवंक जाय. He had all desire to experience the eternal life. ताका मुस्ताशा आसली ससनाच्या जिविता विशान. He wanted to enter into the kingdom of God. देवाच्या राजांत भितर प्रवेश जावंक ताका आशा आयल्या. Because I'm sure he heard from Jesus many times about the kingdom of God. जेजूच्या तोंडांत हांव देवाच्या राज म्हणलो शब्द जायते पटी ताणें आयकला. And so he had a desire to enter into that kingdom. आनी त्या राजांत भितर घेवन ताचे आशीर्वाद जोडूंक ताका मस्त मोन. But he fails to give up what he had in order to enter into the kingdom. पूण कित्याक तो ह्या संवसाराच्या संगतीक लब्ध नासलो तें सोडूंक ताका मस्त So the कश्ट. Lord says how hard it is for the rich to enter into the kingdom. देखून जेजू म्हणटा ग्रेस्त मनशाक देवाच्या राजाचें बेसांव जोडूंक कश्ट. The people were really troubled. How can people enter into the kingdom if this is the case? आनी जायत्यांक बघता अशें जाल्यार कोणें देवाच्या राजा भितर इच्छा. And the Lord said, what is impossible for God, man is possible for God. देखून सोमी सांगता जें कितें मनशांक असाध्य तें देवाक खंडीत साध्य. The Lord says it is easier for a camel to go through the eye of a needle. एक खरें सुवेच्या बिरड्यांत प्रवेश जावंक शकता. Through the eye of a needle than for the rich to enter into the kingdom. पूण ग्रेस्त मनशाक देवाच्या राजांत सारें रिगोवंक जावचें ना. Praise the Lord. 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 The violence is the violence done to each one, everyone. हे ओ बलात्कार हर एकल्या थंय आसा. In the Gospel of Luke chapter 19, next chapter we read about another rich man. लुकासो 19व्या अध्याय गेल्या आनी एका ग्रेस्त मनशा विशीं आमी वाचता. His name is Zacchaeus and we read that he was a very rich man. आनी तो जावचो जाकेव तो आणखी ग्रेस्त मनीस. And we also read that he was a tax collector and therefore he was considered a sinner by the Jews. तो एक अधिकारी कामार आसलो नौकर आसलो मनीस ताच्या हाताखाल मनीस आसले आनी जुदेव ताका हांडाळटाले. But there we find that he enters into the kingdom. पूण आमी पळयता तो देवाच्या राजांत भितर सरता. He was willing to be compressed तो ताचे भितर एक अडचण आसलो मनीस. to enter through the eye of the needle. आनी तो आपणाकच अशीर कर घेवन ह्या सुवेच्या बिरड्यांतल्यान म्हणल्यार बरी प्रवेश जालो. That is the message that the Lord wants to give to us. ह्या रेतीरे वरवीं हो संदेश सोमी आमकां दिवंक कशी The व्हरता. Lord is addressing a modern man. आमी आमचो जाकेव आमी आधुनीक काळाचो मनीस. In Gospel of Matthew chapter 6 verse 33. लुकास एवांजेल 6 अध्याय Matthew 6:33. लुकास एवांजेल 6 अध्याय 33 आनी वळ. Matthew 6:33. 6 अध्याय 30 आनी 3 वळ. The Lord says, strive for first for the kingdom. सदा तुम्ही पहिले देवाचे राज आनी ताची खुशी. Strive for the kingdom. सदा पहिले तुम्ही देवाचे राज. In other words, the Lord says, in order to enter into the kingdom, we need to strive, we need to work hard. देवाच्या राजांत आमी भितर सरूंक हर प्रयत्न करूंक आसा आनी वावंट काडूंक आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Luke chapter 13 verses 23 to 27. लूक 13 अध्याय आमकां हे परी वाचूंक मेळटा. Luke chapter 13 verses 23 to 27. 23 वळींत हांव. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 There the Lord says, strive to enter through the narrow door. For yeah. तवळ कोणांगी एकल्यान ताचे लागीं विचारलें सोम्या बाचाव जावची थोडींच मू जेजून तांकां सांगलें अशिरदार वाटांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. The Lord says you must strive to enter through the narrow door. सोमी सांगता अशिरदार वाटांतल्यान आमी भितर सरूंक हर प्रयत्न करी जाय. Hallelujah. 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 So the Lord is inviting us to enter through the narrow door. सोमी आमकां आपण दिता ह्या सकाळी
अशीर दारवाटांतल्यान ताच्या राजांत भितर येवंक हर प्रयत्न करा जाय. And therefore we need to compress ourselves. देखून आमकांच आमी अडसी जाय. This is a choice that the Lord is granting us. ही विंसोण आमचे मुखार देव या सकाळी दवर. Every believer is given a choice. हर एकल्याक विंसोण करूंक देवान स्वतंत्र दिलां. Matthew 6:33, the Lord says, strive to enter into the kingdom. मत्तेवास वंजेल 16 मत मरणे बळी पळिता सदा पहिले देवाचें रास. So this is a choice that the Lord is giving to all of us. हे विंसोण आमी करजे म्हण हर एकल्याक सोमी उलो दिता. To choose for the kingdom. देवाचें राजाक आमी प्रथम प्रामुख्यता दिवंक. What do we want to choose, the world or the kingdom? आमी या संसाराचे वस्तुगी संसाराचे संगतीगी देवाचे राज आमी विंसोण करी जाय. The problem lies here. हे जावन समस्या. That is the problem. हे जावन आमचो समस्या. Now we are choosing the world and that we want the qualities of the kingdom in our life. आमी संसाराचो पटलाव करता आनी संसाराची तत्वां शिकोवन चिंताप आमचें करूंक हर प्रयत्न करता. Praise the Lord. 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 Are you following me? पद्रापाची शिकोवन आमकां अर्थ जाता गी. Are you getting what I am trying to tell? I am hitting at the foundation. पद्रापी एक गट्ट बुन्याद आमच्या जिणेन घालता. I am not talking about healing here. हांगासर पद्रा पिडेक बिडा गुण करचे उलयना. I am not talking about many other things, but I am hitting at the foundation altogether. पद्रा बावडताची गुंड बुन्याद आमच्या जिणेन घालूंक प्रयत्न करता. Our problem is at the foundations. आमकां बुन्यादच चड गरजेची. Our problem is not up there, but at the foundations. वयलें बांदप मुख्यानी बुन्याद घट्ट आसूंक जाय. Therefore, the foundations have to be laid rightly. आनी ह्या देखून बुन्याद आमी स्पश्ट आनी Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 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 It's very interesting to see in the life of Jesus that Satan wanted to tempt him. जेसूच्या जिणेंत सैतान जेजूक ताळोवंक आयिल्लो. In the Gospel of Matthew chapter 4 we read the Satan tempting Jesus. सो तो अध्याय मातेवाचो हे आमकां स्पश्ट करता. The first temptation was the Satan says, convert the stones into bread and eat. पयली ताळणी देवसरान हाडली. हांगासर असले फातर उंडे जावन बदली आनी खा. भूक Because लागल्या. after 40 days of fasting and prayer, Jesus was really hungry. 40 दीस तुवें उपास केल्या उपरांत तूं मस्त भुकेला देखून अशें कर. Therefore Satan is telling him, make bread and eat. देखून तो सांगता फातर असले उंडे करून खा. But Jesus says, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. पूण जेजू सांगता मनशान जिवचे उंड्यावरी मात नाही देवाच्या तोंडांतल्यान येता हर एक The उतरावर. Satan was trying to divert the attention of Jesus from word of God to bread. जेजूको आपल्या मिसांवांतावन ताची मौत दुसरे कडेन उद्देश बदलूंक देवसार ताका ताळणी हाडटा. The Satan was trying to disorient Jesus altogether. जेजूचे मिसांवांचो गुंडावंक तप्प वाट धरूंक ताका The second ताळणी हाडटा. temptation was Jesus was taken to the pinnacle of the temple and asked to jump down. दुसरी ताळणी ताका बार जाग्यार व्हरून सकला उडी मारूंक सांगता. And he is told that the angels will protect you, nothing will happen to you. आनी सांगता आंट बडये तुका सांबाळटले कांय तुका जावचें ना. In other words, Satan was telling, use your power to prove yourself as the Messiah before the people. देवसार ताका सलाह दिता तूं उडी मारल्यार तुजी सकत संवसाराक कळी जातली. So Jesus was tempted to disorient himself. परतून आपल्या मिसांवांच्या अशीर वाटेतावन ताका ती मौत Satan गुंडा was प्रयत्न trying करता. to distract Jesus जेजूची मौत चंचल करूंक देवसार प्रयत्न करता. from spiritual depth to worldly power, संसाराच्या पवित्र आत्मिक संगतीतावन संसाराच्या संगतीक. from spiritual depth to worldly power. आत्मिक संगतीतावन संसाराच्या बलींक तो देवसार नाडता. But Jesus did not give in. पूण जेजून ताका सोडून दिवंक ना. The third thing was he was told, worship me and all worldly welfare will be given to you. सैतानान जेजूक म्हळे तूं म्हाका नमस्कार करशील ही सगळो दळबार तुज्या पांयां तळे येतलो. Again Satan was trying to disorient him, distract him. जेजूक ताच्या मिसांवांतावन चंचल करूंक देवसार हर प्रयत्न करता. But Jesus says, no, I will not worship you. I will worship the Lord. I prefer to worship the Lord than to have all that the world offers. पूण जेजू सैतानाक सांगता हांव तशें बिलकुल करचो ना. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें मात्र तुवें आराधन करचें ताची सेवा करचें. all these are our temptations too. आनी ही सोर ताळण्य तत्वां आज आमकां येवन आसा. Every time Satan is trying to distract us.
हर एक पोटी सैतान आमकां चंचल करून वाट चुकोवंक प्रयत्न करता. Every time Satan is trying to disorient us. आमकां आमच्या मिसांवांतान पयस व्हरता भावार्थाच्या जिणयेंतान. We have a choice between the kingdom of God and the world. देखून देवाच्या राज्य आनी संसाराच्या संगती मध्ये आमी विसण करूंक आसा. We have the choice of the kingdom of God and the world. आमी देवाच्या राज्य आनी सैतानाच्या संगती मध्ये विसण करूंक आसा. In the Gospel of John chapter 1 verse 38. जुवांस एवंजेल पयलो अध्याय 38 वळो. Gospel of John chapter 1 verse 38. पयलो अध्याय 38 वळो जुवांस एवंजेल. The Lord asked his first disciples, what are you looking for? सुरविल्या शिष्यांक आपणा पटलेल्या जेजून विचारलें कितें सोदतात तुमी? What are you looking for? कितें सोदतात तुमी? Everything will depend on this, my brothers and sisters. आमच्या जिणयेंत सक्कड ह्या एका सवालाचेर हुंदून आसा. In this world, what are we looking for? ह्या जिणयेंत आमी कितें सोदून आसा? Most people are looking for the world. ह्या सडावर जाणां आमी वो संसाराचे संगती सोदून भोंवता. Most people are looking for the world and what the world can offer us. ही वो संसार कितें दिता कुशलाय तेंच सोदनेर आसा आमी. I wish to say that many people go for charismatic prayers and so on in order to possess more and more world. आनी जायतो लोक आज असल्या रेत्रेक येता चड संसाराची बेसांव जोडूंक असल्या रेत्रेक So we have to make a choice. आनी देखून आमी एक विसण करूंक आसा. In the Gospel of Matthew chapter 6:33 the Lord says, मातेवास एवंजेल 6:33 for strive for the kingdom and its righteousness and all these things will be added to you. देवाच्या राज्या खातीर हर प्रयत्न करा आनी सोर बेसांव तुमची जातली. So the Lord says he will add everything to us. सुमी सांगता ही सोर मेळटली बेसांव. Every one of us should decide what do we want. You want the world or you want the kingdom? आमी देखून निर्धार करी जाय आमकां संसार जाय की देवाचो राज जाय. When you want the world, then the world will give all that the world offers. आमी संसार सोदतना संसार सगळे आमकां दिवंक शकता. When you make a choice for the kingdom, the Lord will give all that the kingdom will give us. आमी सोम्या खातीर विसण करतना सोमी खंडीत जावन सोर बेसांव आमकां दितलोच. In the letter of Romans chapter 14 verse 17. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 14 अध्याय 17 वळो. Romans chapter 14 verse 17. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 14 अध्याय आनी 17 वळो. St. Paul says very clearly, सांत पावलो अशें सांगता. for the kingdom of God is not food and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. कित्याक देवाचें राज खावच्यान आनी पियोवच्यान आटापून ना. बगार नीत समाधान आनी पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्यान तें आटापून For the आसा. kingdom of God is not food and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. देवाचें राज खावच्यान आनी पियोवच्यान आटापून ना. नीत समाधान पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्यान आटापून आसा. Something very beautiful. He says it is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. तो सांगता नीत समाधान आनी पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्यान तें आटापून आसा. So every one of us will have to make a choice between the world and the kingdom of God. आनी देखून आमी संसार आनी ताची संगती आनी देवाच्या राजा विशीं एक निर्धार करूंक जाय आनी विसण करूंक जाय. In our life it should be very, very clear. आमच्या मतींत आमी स्पश्ट आसूंक जाय. What do I want? हांव कितें सोदीत आसा कितें म्हाका जाय. I want the world and all what the world offers, or I want the kingdom of God and all that the kingdom offers. ह्यो संसार आनी ताच्यो कुश्ट्यो संगती जाय गी वा देव आनी ताच्यो देवाची राजाच्यो संगती जाय. It has to be very, very clear in our lives. आमचे तें जिणें स्पश्ट आमी आसूंक जाय. Quite often we get used to the world altogether. आमी आमकां कळीत नातले बरी निसरून पडटा संवसारान बुडटा. And the world simply leads us astray. आनी हो संवसार आमकां आवरा बरी लोटून व्हरता. And therefore we have all the problems that is connected with what the world gives. आनी त्या देखून मुग्धानांतली समस्याने मी रेवडता. Many people who have come to me, at least after coming here, a lot of cases of financial burdens. या गावाक आमच्या गावाक भेटिल्ल्या वेळार जायत्यो संगती जायते मनीस आयिल्ले आर्थीक समस्यांनी पयशांच्या दुडवाच्या संगतींनी सांपडलेले. Let me bring one example. एक दाखलो दिता. Let's say here is a brother who was working in Gulf and he earned a lot of money. चिंत्या गल्फान काम करतलो जायते दुडू ताणें जोडला संपादन केला. Rather, let me put the other way, that the Lord blessed him with a lot of money. आनी एक रितीन सांगचेला देवान ताका जायतो आशीर्वाद दिला. And he comes back to south, to Kerala or to Mangalore. तो जावंक परत ताच्या गांवाक केरळाक वा मग कोडयाळ येता. Now he had enough, but then he wanted to double it. ताका जायते आसा म्हण चिंत्या पण आणखी आशा उब जाता. Suddenly world enters into him. आमचे आतांचे कडेन आसलें दोडतें करूंक आशा येता. So he goes into real estate, building construction work. आनी को तेणें एका कामाक वेता रियल एस्टेट खंय मुना पसड मेळटा थंय वचून इन्वेस्ट करता. All that he earned from Gulf he put into that. आनी सगळें जोडलें व्हरून तांतूं थंयसर इन्वेस्ट करता. Suddenly he finds one day he is bankrupt.
आणि थोड्याच दिसान ताका कळटा सगळें बुडोवन गेलें म्हणून. Somebody comes to me telling about 7 crores, another one comes to me telling about 3 crores and 4 crores or crores and crores and crores. पाद्रापाला घेवन जायते जण हांगाचे सांगतात एकलो 3 करोड ओगडायले, 7 करोड ओगडायले, 15 करोड ओगडायले म्हणून दिसपट्टे काणी सांगतात. What really went wrong? He had gone, God gave him an opportunity to collect money for his livelihood, for his children. जाल्लें कितें गल्फाक गेल्ल्या वेळार थंयसर दिसपट्ट्याक रासा खातीर देवान बेसांवंक घाल्लें. But then what happens? The world starts entering into him. आनी ह्या वेळार संवसाराची आशा भितर गेल्ली The world starts offering. आनी संवसाराच्यो संगती भितर येयल्यो And therefore he gets lost in the world. आनी संवसाराच्या आशे निमती ताची तें असली देवाची आशा And he गेली is bankrupt and miserable. आनी दिवाळी जावन गेलो. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 In Luke's Gospel chapter 18 verse 23. लूक 18 अध्याय 23 वळितावन. Luke chapter 18 verse 23. लुकास एवंजेल 18 अध्याय 23 वळितावन. We read there that rich man who had come to Jesus, he went away sad. वाचतां तो ग्रेस्त मनीस जेजूची उतरां आयकून कंतिश्ट जालो कित्याक तो विशेष ग्रेस्त आसलो. He went away sad. Is that what Yes, it is? yes. He went away sad. तो कंतिश्ट जावन गेलो. Now why did this gentleman go away sad? कित्याक तो कंतिश्ट जावन बरयला. Because we read that he was very rich. कित्याक म्हळ्यार तो विशेष ग्रेस्त आसलो. He thought Jesus would propose to him some other way. ताणें चिंतलें जेजू ताका एक बरी सलाह दितलो म्हूण. He thought Jesus would say, you recite Psalm 91, Psalm 51. आनी जेजू ताका थोडी सलाह दिवन ताची इन्वेस्टमेंट विशयान उलयतलो. Just tell him that give some money here and there. ताणें चिंतलें थंय हांगा इल्लें दान दी बऱ्या कामाक प्रोजेक्टाक दितलो दी म्हूण इसातलो म्हूण चिंतलें. But Jesus demanded something very, very radical. पूण जेजून एक ताका तलवारीन मारले बरी जावचे एक उतार दिलें. Because he knew that this man wants to enter into the kingdom but does not come out of his own burden. जेजून पळयलें देवाच्या राजान भितर गोंग संतोष भोंग ताका मोन आसा पूण ताचे समस्या आनी जडाई संवसाराची चड जाल्या. Many people in the world live a sad life जायत्या जाणांक सकट आसा पूण तांचे थंय खंत आसा because of wrong choice. आनी तांच्या जिणेंतल्या तप्प निर्धारा वरवीं. Our choice should be very clear. I want the peace of the kingdom. आमच्या जिणेंत आमचे विंसोण स्पश्ट आसूंक जाय. I want आमकां to- समाधान जाय. I want to experience the joy of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याचो संतोष म्हाका जाय म्हण आमी विंसी जाय. I want to experience in my life the justice, the righteousness of the kingdom of God. आनी देवाची नीत सोदूंक म्हाका मोन आसा म्हण आमी निर्धार करूंक जाय. Our choice has to be very, very clear. आमची विंसोण स्पश्ट आसूंक जाय. I give an example or a story. एक दाखलो आयका. Once a monkey went into a house एक मांकोड एका घरा गेलो गे and the monkey found a pot full of jaggery. आनी एका चट्टेंत मस्त गोड ताणें पळयलें. And he puts his hand into the pot. त्या मडकेंत त्या मांकडान हात घालो It filled its fist with jaggery. आनी ताच्या मोटीन भरून काडलें. Unfortunately, the neck of the pot was very narrow. आनी त्या मडकेची गोमटी अशीर आसली. The fist is full of jaggery. ताच्या हातांत मस्त गोड आसा But he found it very hard to take it out. पूण पाटी काडटना आचरकला. And who to tell? He went about banging the walls. ती मडकी काडून सगळ्यान दवलो आतां तातूंतल्यान भायर म्हाका प्रयत्न कुमो करा म्हूण. Now monkey should have taken so much of jaggery in his hands that it could comfortably take it out. ताका मस्तलें गोड हातान मुठ धरलें कितें पाटी काडूंक मोन ना गोड सोडूंक मोन ना. This is exactly our story. ही जावन आसा एक काणी. We want to enjoy the world at the same time enjoy the kingdom. आमची परिस्थिती आसा काणी बरी आमकां संवसारांतले सकड संगती कुशल जाय देवाचे राजी जाय. In the Gospel of Matthew chapter 6 verse 24. मातेव एवंजेल 6 अध्याय 24 वळ कितें सांगता. The Lord says very clearly, you cannot serve two masters. तो सांगता दोग धनयांची साखरी करूंक तुमचेर जावचें ना. You cannot serve two masters. आमी दोग धनयांची साखरी बिलकुल करूंक जायना. You cannot serve God and money at the same time. आमी देवाची आनी दुडवाची साखरी करूंक बिलकुल साधना. You will be surprised why this person is speaking about money. I am not against money at all. आमकां अजाप जाता परो सकाळी पडे हें कितें आमी आयकना घेवन. But money should be our servant and not our master. आमी दुडवान आमकां गुलाम करून दवरचें न्ही बगर दुडू आमी उपेग करचो मात. We should be committed to the Lord and not to money. आमी आमची जिणी देवाक समर्पित जाय सोडून दुडवाची साखरी करूंक नाही. Our choice is God and His kingdom. आमचे विंसवण देव आनी ताचें साम्राज्य.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise 1 John chapter 2 verses 15 and 16. जुवान बरिले पहिले पत्र दुसरो अध्याय 15व्या ओळीतान कितें आमी आयकता. 1 John chapter 2 verses 15 and 16. 15 आणि 16वी ओळ जुवांचे पहिले John पत्र. says, do not love the world or the things in the world. तो सांगता या संसाराक जावं दी ताचे वस्तूंक तुमी बुलचे न्हय. The love of the Father is not in those who love the world. कोण या संगतीचो मोग करता संसार स्वताचे न्हय देवाचो मोग ना. For all that is in the world, the desire of the flesh, the desire of the eyes, and the pride in riches comes not from the Father, but from the world. संसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्ता मांसाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची फुसलावणी, तशेंच जीवनाची पोकळ दौलत हें बापातावन न्हय, बगार संसारांतावन आयिल्लें. Now, as you are listening to the word of God, make your mind very, very clear. आमी देवाचें उतर आयकतना आमच्या मोतींत स्पश्ट संगती करूंक जाय. Living in the world, we are very much confused. ह्या संसारांत जियेतना आमी घुसपड गोंधळाक वळख जाता. Our whole problem is problem of priorities. आमची जिणी जियेतना खंयच्या संगतीक आमी चड प्रामुख्यता दिता. What is the priority that I give to? आमच्या जिणेन म्हज्या जिणेन त्यो प्रामुख्यता खंयच्यो? What is given most importance? खंयच्या संगतीक हांव चड प्राधान्यता दिता. I have come across people who have been giving a lot of importance to the world. जायत्या मनशांक आपूण मेळ्ळा म्हणटा पद्रापू त्यो संसाराक संसाराच्या संगतीक प्राधान्यता दिता. But they go through terrible times. आनी ताच्या जिणेन तितली घुसपड गोंधळ आनी दूख आसा. I also have come across so many people who give importance to the Lord and His kingdom. आनी जायते जण पद्राप मेळ्ळा तांच्या जिणेन देवाच्या संगतीक चड प्राधान्यता दिला. But the Lord has blessed them tremendously. आनी सोम्यान तांचेर जायतो आशीर्वाद घाला. Some years ago, I went to Palai in Kerala. केरळाच्या एका स्वातेक रेती दिवंक पद्राप गेलो. There was a beautiful convention organized there. व्हडलें कन्वेन्शन थंय आसलें. I was put up in a rich man's house. एका ग्रेस्त मनशाच्या घरा राबोवंक आपणाक दिल्लें. I thought he is the most rich Catholic I have ever come across. तो मनीस पद्राप म्हणटा आपणाच्या जिणेंत आयिल्ल्या ग्रेस्त मनशां पैकी अति ग्रेस्त मनीस. He has a lot of land all over, including Karnataka. सगळ्या गांवांनी जायतो जागो ताणें काडून गेला. His father was the first MP from that place in the parliament. केरळांतल्या त्या गांवांत तावनूच ताचो बापूय पयलो MP, मेंबर ऑफ द पार्लिमेंट. During the time of Jawaharlal Nehru. जवाहरलाल नेहरू तावनूच तो पॉलिटिक्सांत आसलो. So such a rich and noble family. आनी एक श्रेष्ठ उन्नत मट्टाची कुटाम. But this gentleman along with his brothers were running a distillery. आनी एक कुटाम सोरोकडची एक व्हडली फॅक्टरी चलोवन आसा. Distillery that manufactured liquor. आनी सोऱ्याचे व्हडली फॅक्टरी तांकां आसली. They were actually, let's say, millionaires. ती एक करोडपती न्हय, मिलियाधिपती ते जावन आसले. So they collected a lot of money through this distillery. आनी ह्या निमती जायतो दुडू तांणी कमोवन जायते ग्रेस्त जाल्ले. Besides the measure of lands that they had. ह्या भायर तांकां मस्त गांवांनी जायते जागे आसले. But this gentleman went for the first time for a charismatic retreat years ago. हो ग्रेस्त मनीस जायत्या वर्सां आदीं एका रेत्रेक गेल्लो कारिस्मातीक रेतीर. He listened to the word of God. देवाचें वता ताणें आयकलें. And he came to know the way that he had chosen is not according to the gospel. थंय ताका समजलें ताणी जीवची रीत देवाच्या उतरा प्रमाणे वांजेला प्रमाणे न्हय म्हणून. After the retreat, he came back home. तो घरा गेलो उपरांत. And he told his brothers, now this is not right that we run this distillery. ताच्या भावांक आपूण सांगलें सोऱ्याची फॅक्टरी आमी चलोवची हें देवाच्या उतरा प्रमाणे न्हय म्हूण सांगलें. We are destroying many lives and families. How can we make money out ह्या of निमती that? जायती कुटुंबां आमी पिड्ड्यार केल्यांत कशे आमी असले पयशे दवरचे. So he told them, come on, let's get rid of this. ताणें तांकां सांगलें हे पयशे पुरो आमी दुबळ्यांक दिया. But his brothers shouted at him, telling, we have invested crores on this business. How we can give up? भावांनी म्हळें करोडांचो पयसो आमी इन्वेस्ट केला, कशें बिझनेस आमी रावोवचें बंद करचें. But interestingly, after some time, all the brothers went for renewal program. एका विचित्र मांडावळीन देवाच्या सक्कट बाबावर रेतीरेक गेले. And all of them together decided to give away the distillery. आनी सगळ्यांनी निर्धार केलो ही सोऱ्याची फॅक्टरीत विकून सोडची म्हणून. He made a choice. ताणी एक विंसवण केली. He made a choice. ताणी एक विंसवण केली. A choice for the Lord. सोम्या खातीर विंसवण. In the Gospel of Luke chapter 18, we read about the rich man. लुकाचो 18व्या अध्यायान वाचलें त्या ग्रेस्त मनशा विशयान. We do not know his name at all. ताचें नांव थंयसर बरोवना. But in Luke chapter 19, we read about another rich man whose name we know.
लुकासो 19वी वाक्य जाकेव म्हणल्याचे नाव थंयसर आसा बरोवन घाला. And his name is Zacchaeus. ताचे नाव जाकेव म्हणून. I was listening to a preacher on this. एका प्रसंगदराक आपण आयकोन असलो म्हणटा पाद्रा. And he said in chapter 18, we did not know his name because he did not listen to the Lord and obey him. 18व्या अध्यायान कितें आता ग्रेस्त मनशाचें तरणाट्याचें नाव नांगी म्हळ्यार सोम्याचो आदेश तो पाळोवना. If only he listened to the Lord and obeyed him, जर तर सोम्याची शिकवण आयकोन ताणें ती पाळिल्ली, his name would have been written in the book of life. ताचें नाव जिवंतांच्या मनशांच्या बुकांत देव बरोवन घालतो. Praise the Lord. 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 Our priorities have to be very, very clear. आणि ह्या देखून आमची प्रामुख्यता संगतींक स्पष्ट संग जाय. The goal in our life should be very, very clear. आमच्या जिणेचे उद्देश स्पष्ट संग जाय. Is the goal of my life to win the world or to win the Lord? आमच्या जिणेंत देवाचे संसाराचे रास आमी पुंजावंगी वा देवाचे रास पुंजावंक आमी. You heard about Saint Francis Xavier. San Francisco आमी आयकलां. As a young man, he was thinking of great things, accomplishing great things. जायती स्वप्नां ताच्या मुखल्या जिणे विशीं ताचे थंय आसली. It was then that Saint Ignatius of Loyola आनी ह्या असल्या वेळार सांत इनास लोयोलाची उतरां ताका आयकलीं. gave him Jesus' word. त्या मनशाक फ्रांसिसाक इनासान देवाची उतरां दिलीं. Luke chapter 9 verse 25. लुकास एवांजेल 9 अध्याय 35 वळो. What does it profit a man if he wins the whole world and loses his own soul? सगळो संसार जिखून मनशान आपलो आत्म होगडायला ताका कितें फायदो मेळत? What does it profit a man if he wins the whole world and loses his own soul? सगळो संसार जिखून आपलो आत्म होगडायला ताका कितें पूण मेळत? Therefore we need to put things in right order. आणि ह्या देखून भाव बिडिनो आमच्या जिणेन संगती आमी त्या मांडावळीचेर प्राधान्यता दिवन घाली जाय. Seek the right thing. आमी पंचसंगती मुख्य त्यो संगती पयल्यो करी जाय. Seek the kingdom first. सोमी संगता खंयच्या संगतीक म्हण देवाचे रास सदा. Do not seek the world first. संसारा फाटल्यान धांवा नाकात. Seek the kingdom first and everything will be added to you. देवाच्या संगती फाटल्यान धावया आनी उरलें सोर तुमच्या फाटल्यान येतलें. When you have the kingdom, when you are with the Lord, everything will be steady and standing. सोम्या सांगता आमी असल्यार आमचे थंय दृढता, आमच्या जिणेक भद्रती आनी संतोष येतलो. I wish to bring to you a few examples from the Bible. पवित्र पुस्तकांतून सुद्दां आमकां थोडे दाखले दिवंक कशी व्हरता. You see people who sought the blessing of the Lord. कोणे सोम्याची आशीर्वादां सोदलीं तांचे दाखले. A wonderful example is the example of Jacob in the Old Testament. पोरण्या सोल्यांत जाकोबाचो एक दाखलो आमी वाचयता. In the book of Genesis chapter 25 we read, 25वा अध्याय उत्पत्ती ग्रंथ आमी वाचता. now Jacob was the son of Isaac. इजाकाचो पूत तो. Isaac had two sons. One was Jacob, the other was Esau. इजाकाक दोग पूत जाकोब आनी एसाव. They were twins. ते दोगी जोळे. But Esau was the first one to come out of his mother's womb. एसाव पयले जल्माल्लो. And therefore he was considered the elder brother. आनी त्या देखून तो मालगडो म्हणून तांणी काण गेले. According to Jewish tradition, the elder brother had greater privileges. जुदेवांच्या संप्रदाया प्रमाणे मालगड्या पुताक चड हक्कां. He always got double share of property. आनी केदाळे ताका आस्तीचो दोडो म्हणतो. Now Jacob had that in mind. जाकोबाच्या मतीन हें आसलें. He wanted somehow to become like elder. ताणें आपल्या व्हड भावाचें बरी जायजे म्हणून चिंतलें. But chronologically it was not possible. पूण तांच्या संप्रदाया प्रमाणे तें बिलकुल साध्य ना. In chapter 25 we read 25वा अध्याय आमकां सांगता that Esau went for a hunting. एसाव एक बोंटेक गेलो. And he came tired. ताका मस्त पुरो जाल्लें. And at that time Jacob was having some food in his plate. आनी जाकोब ताच्या प्लेटींत थोडें खाण घेवन आसलो. And then Esau asked him, come on Jacob, give me that food. आनी एसाव इतलो बुकेन थकल्लो तो आयलो म्हाका इल्लें खाण दी म्हणा लागलो. And Jacob thought this is the right time for me to bargain. जाकोबान चिंतलें हो जावन आसा वेवहार करूं म्हाका He सारको said, well, जोगतो I वेळ. will give you this food provided you give me the privilege as elder brother. तो म्हणा लागलो एसाव व्हडल्या भावा कडेन तो तुजे मालगड्याचे हक्क म्हाका दिशी जाल्यार पुरो खाण तुका So दिता. he started bargaining ताणें वेवहार करूंक सुरू केलो. because he had an eye on that privilege.
आणि ताच्या मोतींत ताचे हक्क मलगड्याचे ताका जाय And Esau agreed. He said, okay, what is it for me to be the elder brother? Come on, you take it. Come on, give me. एसाव म्हणा लागलो म्हाका भूक लागल्या ते तुमची हक्का म्हाका घालें करूं शकतात म्हाका खाण जाय जे म्हणा लागलो. In the letter of Hebrews chapter 12, हेब्रेवांचे पत्र 12 अध्याय verses 15 and 16, 15वे वळींतल्यान आमी वाचता 16वी वळ पर्यंत. St. Paul says, let us not be like Esau, सा पाऊल म्हणटा आमी एसावा बरी बिलकुल जाऊ नजो who lost his dignity and privilege as elder brother for the sake of some ताच्या meal. मालगड्यापणाचो मान आणि हक्कां तोड्या खाणाच्या आशे खातीर ताणें होगडावन सोडले. Similar things are happening in our lives every आमच्या day. जिणेंत सदां हें घडटा. Take the example of Judas, who betrayed Jesus for 30 silver coins. जुदा विशयान चिंता तोड्या पयशांच्या आशे खातीर कितें ताणें होगडायलें गे. Now Judas was one of the 12 apostles of Jesus. जुदास 12 एकलो भाव भयणीनो. He lived with him for 3 years. अपोस्तल तो सोमिया सांगता 3 वर्सां जियेलो. But he betrayed his master for the sake of 30 silver coins. ताच्या काळजांत दुडवाची आशा आसली आनी दुडवा खातीर आपल्या सोम्याक ताणें विक्रीत केलो. What a wrong choice he made altogether. कसले एक निराधारपण, What a wrong priority altogether. कसली एक दळीरपण. A similar thing can happen in our lives too. आमच्या जिणेंत अशें घडी येता. In the book of Genesis chapter 27, again we read उत्पत्ती ग्रंथ 27 अध्यायान परतून वाचता that Jacob wanted to get the blessing of his father Isaac. इजाकाचे बेसांव आपल्या बापायचें जाकोबाक जाय आसलें. I'm sure you heard this story altogether. आमी ते सगळे जाणां. Isaac was very old and he was at the point of death. इजाक मस्त उतर प्राय पावलो मरणाच्या तणीर आसलो. And he could not see, he was blind. ताका दिश्टी मंद जाली. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So Isaac was old and blind. इजाक प्रायसो आनीक दिश्ट होगडायल्लो. And one day Isaac told his son Esau, my son, hunt some animal and bring food for me. बापाय इजाकान व्हडल्या मालगड्या पता सांगले एक बटेक वसू मनजात मार ताचे मांस रांदून म्हाका खावंक काडणे. And his mother heard it. ताच्या बायलेनी आयकलें. Now father loved Esau, but mother loved Jacob. बापय एसावाचो मालगड्याचो मोग करतलो, आवय धाकट्या पुताचो जाकोबाचो मोग करतली. And she told his son Jacob, go and prepare some food for your father. आवयन धाकट्या पुता जाकोबाक सांगलें वस वेगी आनी एक जानवर हाडणे आनी तयार कर. She said, go and get the best lamb. I will cook it according to the taste of your father. बरी एक शेळी हाडणे हांव बरी रांदून दिता बापायक व्हरून दी. And go and give him and get his blessing. आनी तुका ताचो आशीर्वाद मेळटलो. But Jacob said, my father can recognize my voice and Esau's voice. जाकोब आवय कडेन म्हणा लागलो खंडीत बापायक वळख कळटली म्हजी म्हजो ताळो तो पारखितलो. And my body and Esau's body not the same. आनी म्हजे कुडीची कात आनी व्हडल्या भावाची कात एकचल्याक न्हय. Esau had a lot of hair on his body. एसावाक लों आसली लांब लांब. And my body is very, very soft. पूण म्हजी कुडीक बारी सॉफ्ट आसा. But then you know what she did? She tied a woolen cloth around his hands. पूण आवयन धाकट्या पुता जाकोबाच्या हातांक And prepare- व्हडल्या भावाचे वस्त्र घालें. And prepared the meal and sent with him. आनी बरें जेवण कर्ण मासाचें बापायक पुता कडेन धाडलें. Isaac could not recognize Jacob. इजाकाक जाकोब कोण एसाव कोण पारखूंक जावना. Isaac said, the voice is of Jacob, but the body is of Esau. तो म्हणा लागलो ताळो आयकतना जाकोबाचो So he took- आताची कुडा पडतना व्हडल्या पुताची. He took the meal and blessed Jacob. दोशी जेवल्या उपरांत आपलो हात बारन व्हडलो पूत म्हण चिंतून धाकट्या भावाचेर आपलो आशीर्वाद घालून जालो. This is what Jesus said, that people capture kingdom violently. जेजून म्हणल्या उतरांचो अर्थ हो बलात्कारान देवाचो आशीर्वाद आनी देवाच्या बेसांव मनीसा जोडून घेता. Jacob wanted blessing by all means. जाकोबाक खंडीत जावन हें बेसांव जाय आसलें. Blessing is greater than money. आनी पयशां प्रास तुडवा ग्रेस्तकाय प्रास बेसांव चड गरजेचें. The Lord's blessing is greater than money. सर्वेस प्रास आशीर्वाद दुडवा ग्रेस्तकाय प्रास चड फळादीक आनी So बाळादीक. we should always seek the blessing. आनी ह्या पासत आमी हें बेसांव सोदून वचो जाय. Again in the book of Genesis chapter 29 we read about Jacob's choice. उत्पत्ती ग्रंथ 29 अध्याय परत आमी वाचता जाकोबाच्या विंचवणे विशयां. Now we read something very beautiful over there. एका परबायची संगत वाचता. Book of Genesis chapter 27. 29. 29 अध्याय उत्पत्ती ग्रंथ. The choice of his wife. Just listen to what is written there. Very, very beautiful.
we read about two daughters of Laban. One is Leah, and we read there that Leah's eyes were lovely and Rachel was graceful and beautiful. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So Leah's eyes were very, very cute. But the description about Rachel is what? She was graceful and beautiful. आम्ही वाचताव जाकोबाच्या मावळ्या विशान लाबाना विशांत आणि वो थंयसर गेल्ल्या वेळार थंयसर ताच्या दोगी दुवांक पळयता एकलें खाळशें पूण ताचे दोळे परजळीत लिया ताचें नांव आनी एकलें रेबेका ते कुरपे बळीत आनी सोबीत आसले. So the elder one, her eyes were very cute and attractive. पळया व्हडले मालगडे सोबाय नातली पूण ताचे दोळे परजळीत. But Rachel was graceful and beautiful. पूण ताका ते कुरपे बरीत आनी सोबायन So Jacob sought gracefulness. जाकोबान या कुरपेन आसल्या सलयेचेर ताची नदर पडली. Always to seek blessing and gracefulness. केदाळे आमी कुरपा आनी बेसांव सोदून वचो जाय. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 We need to reorient ourselves. हा देखून आमचे चिंता आमी सारकें करून गरज जाय. We need to rectify our priorities and choices. आमच्या जिणेंतल्यो खंयच्या संगतीक प्राधान्यता आमी प्रामुख्यता दिता त्यो All संगती of समाकन घेवंक जाय. us should make up our minds. आमी आमची एक निर्धार करी जाय मोतीन. You know, years ago when we were having a program in the ashram, there was a Switzerland, a girl from Switzerland. पाद्र्याप एक आश्रमांत रेतीत दिवन आसलो थंयसर स्वित्झर्लंडांतल्यान एकली चली आसली. She was also attending the program. ती रेतीरेक आयिल्ली. It was a spirituality program. आत्मीक मार्गदर्शनाची रेती ती. Her name was Christiane. Her name was Christiane. क्रिश्चियाना म्हण ताचें नांव. And at the end of the program, she came to me and said, Father, I have made a list of my possessions. ती रेतीरेच्या क्रेक एक पेपर हाडून आयली पाद्र्यापा म्हजे कडेन हे संकट संगती आसात म्हणून व्हडली लिस्ट पाद्र्यापा लागीं हाडून आयली गई. The possession that I need and the possession that I do not need. ह्या लिस्टीन पाद्र्या पळयता खंयच्यो संगती म्हाका जाय आनी खंयच्यो संगती आपणाक नाकात. I have made up my mind to give up all that I don't need. आनी ती म्हणा लागली खंयच्यो संगती म्हाका गरज म्हूण दिसना त्यो सकट हांवें दिवच्यो म्हणून सोडच्यो म्हणून निर्धार केला. And at that time she had a very beautiful manual camera, very expensive one, given by one of his friends. आनी तांतू एक बो कॉस्टली कॅमेरा आसलो. And it was given by one of her friends, boyfriends. ताच्या एका बॉयफ्रेंडान गिफ्ट जावन ताका दिल्लो कॉस्टली कॅमेरा. She called up and asked, as his name was Jacob, I want to give up this camera. त्या बॉयफ्रेंडाक फोन करता विचारलें वो कॅमेरा हांव म्हाका दिवंक दवरूंक म्हाका मोन्ना दितली म्हण. He said, perfectly okay. तो म्हणा लागलो तुका कितें बरें दिसता तें कर. What I wish to tell you is that she put things in order. कितें सांगूंक कशी व्हरता पाद्र्याप आमकां आमच्यो संगती आमकां प्राधान्यता प्रमाणे प्रामुख्यता प्रमाणे घाली Her जाय. priorities and choices. आमची प्रामुख्यता प्रमुख संगती आनी आमची विलसोण. After some time, both of them had come to the ashram. आनी After some time, both of them, Jacob and Christiane, came to the ashram after the wedding. तांचे काजार जाल्या उपरांत दोगांय जाणां पाद्र्यापा मेळोंक आयलीं. They were an ideal Christian family. ती एक अपुर्बायेचे दंपती जावन देवाचो आशीर्वाद जोडलेली. Their priorities were very, very clear. तांच्या जिणेंत मुख्य संगतीक तांणी खंयच्यो म्हूण सोदून काडल्यो. Goal in life were very, very clear. तांचे जिणेचे उद्देश स्पश्ट आसले. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. In the book of Exodus chapter 23 verse 25. निर्गमन ग्रंथ 23व अवस्वर 25वी ओळ. 23 verse 25. 23व अध्याय 25ನೇ ओळ. You shall worship the Lord your God, and I will bless your bread and your water, and I will take sickness away from among you. तुम्ही तुमच्या सर्वेस्परा देवाची मात्र सेवा करची आणि तोळ तुमच्या खाणाचेर पिवनाचेर म्हजो आशीर्वाद हांव घालतलो. पिडा शिडा तुमचेतून पयस करतलो. You shall worship the Lord your God, and I will bless your bread and your water. तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाचे मात्र सेवा आणि आराधन करचे आणि हांव तुमच्या खाणाचेर पिवनाचेर बेसांव घालतलो. And I will take sickness away from among आणि you. पिडा तुमचेतून हांव काडतलो. That is the promise of the Lord. तो सोम्याचो एक बसवणी. The Lord says, you worship the Lord your God.
सोमी सांगता तूं सर्वेस्पराचें आराधन कर the Lord will bless your bread and water. आनी तवळ सोमी तुज्या खाणा जेवणाचे दिसपट्ट्याक रासाचेर He बेसांव will घालता. make sure that sickness is taken away from you. आनी सोमी खंडीत पळयतलो तुजे तान कुटुंबांतान पिडा तुजे तान काडतलो. But our choice should be very clear. आमचे विंसोण सारके आसूंक जाय. Worship the Lord your God. आमच्या जिणेंत देवाक प्रथम स्थान दिवन देवाक प्रामुख्यान ताची साक्रिया आनी आराधन कर. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Quite often we are in a very confused state. साहित्य पोटी आमी घुसपड गोंधळेंत आसता आमची मोत. Because on one hand we are seeking the world, on the other hand we are worshipping God. एका कुशीन संवसाराच्यो सकट संगती आमी आशेता त्याच वेळार देवाचें आराधन करता. And therefore we find that things are not going well. आनी आमचे भितर एक संघर्ष आसले वरवीं Things समाधान ना. are not under control. सकट संगती आमच्या नियंत्रणा भायर येतात. There are moments when we almost feel, well, he has left us. आनी आमकां बघता देवान आमकां सांडून घाला. But the fact is that we have left him. पूण न्ही सांगचें जाल्यार देवाक आमी विसरून गेले हांव. When you go after him, you worship him, he becomes the center of your life, everything else will fall in line. आमी सोम्या फाटल्यान येतना ताचें आराधन करन ताच्या संगतीक प्राधान्यता प्रमुखता दितना तो आमचेर बेसांव घालता. I think I gave you the example of one of our people in Banaras. बनारस म्हणल्या गांवांत एक धाकलो पाद्र्याप आमकां दिवंक खुशी वाटता. His name is Jacob. ताचें नांव जाकोब. Now this man is a South Indian but settled in Banaras. दक्षिण भारत असो बनारसान सेटल जाला. He was running a private bank ताचें ती एक प्रायव्हेट बँक आसा. which had no legal binding. ताका एक अधिकृतपणान लीगल बाइंडिंग ना ताका. And he made a big business out of that. त्या वरवीं त्या बँकावरून जायतो दुडू ताणें कमयलो. 10 years ago, suddenly the bank was, broken like. सगळें बँक दिवाळी जालें थोडे तेंपा आदीं. The people who had taken money from him refused to give back. ताचे तावन रीण वेल्ल्यांनी फाटीं दिवंकच इन्कार केलें. So naturally he was in a great depression, financial depression. आनी ह्या वरवीं तो मोतीचे पिडेक डिप्रेशना वळख जालो. 10 years ago, more than 1 crore rupees burden on his back. करोडांनी पयशाचे ऋणकारी येवन ताच्या बागलार रावले. He sold the property that he had in South India and even what he had in Banaras. ताणें तांकां दाखयलें की तें सकड आस्त ताच्या नांवार आसा गी म्हणून. All that he had was the house where he was living in. ताचे कडेन सकड आसलें विकजें पडलें जाल्यार रीण ताच्या माथ्यार आसलें आनी त्या देखून ताका आसलें खाली He घर was मात. living a very high standard life altogether. एक श्रेष्ठ मट्टाची जिणी तो जियोन आसलो. And everything collapsed. सगळें आतां वमतें पडलें. He has 2 sons. 2 पूत ताका. And finally they decided to commit suicide. They decided to commit suicide. आनी तांणी निर्धार केलो जीवघात करूंक. Because he was unable to give back the money. हेरांचे रीण पयशे फाटीं दिवंक ताका असाध्य जाल्लें देखून. And people would not spare him only. आनी लोकांन ताका सोडूना. So finally he decided to commit suicide along with the whole family. आनी क्रमेन सगळ्या कुटुंबा सांगातच जीवघात करूंक ताणें निर्धाराक तो आयलो. It was then that he came to the Lord and listened to the word of God. ह्या परिस्थितींत ताका देवान रितीरे घेवंक And he got back his faith. थंयसर भावार्थ ताका मेळ्ळो. He started praying. ताणें मागणें करूंक सुरू केलें. He would rise early in the morning and pray. बेग्गी उठून फांत्यार मागणें करूंक सुरू केलें. He would go for mass every day. हर एक दीस मिसाक गेलो. At noon he would go for mercy chaplet. दैवीक काकुळटीचो तेर्स दनपारां करूंक Every लागलो. Sunday he would come to the ashram for the charismatic prayer हर meeting. एका आयतारा असल्या मागण्याक आराधना घेवंक ताणें सुरू He केलें. started shouting aloud, hallelujah, hallelujah. व्हडल्या ताळान देवाक हरसूंक लागलो. Everybody said he has gone mad, Jacob has gone mad. तो अशें बॉब घालतना सकाळची तें ताका तकलीफ पाड जाल्या म्हणून. People said by saying hallelujah, money is going to fall from heaven. लोक हांसोंक लागलो हालेलुया म्हणल्यार पयशे वयरतान पडटात घेवन. But Jacob continued. पूण जाकोबान ताचें मागणें मन धरशिलें. In 1.5 years' time, the Lord settled everything. 1.5 वर्सां भितर देवान ताका बेसांव घालें. सगळ्यांचे पयशे The फाटीं people who दिवंक used to ताका come to फावो threaten him were calmed. जालो. ताका बेश्टांक आयिल्ले मनीस थंड पडले. He started a new business. नवें बिझनेस सुरू केलें. Business of exporting glass beads. आनी ग्लासाचे संगती ताणें रप्त करूंक वा एक्सपोर्ट करूंक एक बिझनेस सुरू केलें. When he started the business, he promised to the Lord, I will give 1/10 for the preaching of the gospel. नवें बिझनेस सुरू करतना देवाक बसवणी केली. दांत एक वंटो हर एक पावटी हांव देवा तुज्या राजाच्या परगटणे खातीर दितलो. And in every letter, he would be giving a word of God. आनी हर एक दीस देवाचें उतार तो वाचतलो. Responses were different.
आणि दुसऱ्या संगती घडल्यो. Some people would be abusing him because of the word of God. देवाचे उतार थोडे पटी तप्प रितीन अर्थ कणगणे. But he did not stop. ताका थोड्यांनी तमाशे केले पूण ताणें सोना. And the business continued. ताचे व्यवहार चड अभिवृद्धी जालो. In 3 years' time, the Lord gave him at that time 60 lakh rupees as profit alone. 3 वर्सांनी ताका ताच्या बिझनेसान 60 लाख रुपये प्रॉफिट जालो. And he started giving back to the people from आणि that ओ time. लाभ मेळ्ळो ताणें कितें केलें लोकांचे पयशे फाटीं दिवंक सुरू केले. From then on, he started building his family upon the word of God. ताचे सगळे कुटुंब देवाच्या उतराच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडूंक ताणें निर्धार केलो. The Lord became the center of his life. ताच्या जिणेंत देवाक ताणें प्रथम स्थान दिवंक सुरू केलें. And today, he has become a wonderful testimony for people. आणि त्या गांवच्या लोकांक तो एक भारी विशेष साक्ष जावंक लागलो. The Lord blessed them with tremendous blessings. सोम्यान ताचेर विशेष आशीर्वाद वतलो. Whatever they asked the Lord gave. कितें ताणें मागलें रे देवान ताच्या उस्क्यार घालून सोडूंक सुरू Both केलें. his sons are working and they are now most of the time devoting to prayer and preaching. आतां तो काम करता पूण चड वेळ देवाच्या संगतीक तो दिवन आसा. The Lord says, you worship me, I will bless your bread and water. सोम्यान बसवणी केल्या तूं सर्वेस्पराचें आराधन कर ताची खुशी कर उरलें देव करतलो. I have a wonderful example from Mangalore, but I don't want to say because you will come to know who he is. मंगळूरचे एक व्हडलो दाखलो पाद्र्यापाक वता आसा पूण पाद्र्याप तें सांगूंक खुशी वराना. Put things in right order. तुज्या जिणयेंत सकट संगती मांडावळींत घाल. Let the Lord become the center and after that other things. सोम्याक पयलें स्थान दी कित्याक सर्वेस्पर तो उरलें तो पळयतलो. In your family you should decide that we seek the kingdom of God and not the world. तुझ्या कुटुंबा समेत निर्धार कर आमी संसारा फाटल्यान वेचिना देवाच्या राजा खातीर जियेतल्या वावुरतल्या उरलें सर्वेस्पर करतलो. You seek the kingdom, everything else will follow you. तूं सोदू तुजे कुटुंबा समेत देवाचे राज ताची महिमा उरलें देव करता. The Lord's promise is always standing. सोम्याचे बसवणी सदांच विश्वासाने करी. The Lord is faithful. सोमी विश्वासी. The Lord says, you first strive for the kingdom of God and his righteousness, everything else will follow you. सोम्यान म्हणा देवाचे राज तूं पयलें सोदून ताची खुशी उरलें सगळें तुजी फाटल्यान येतलें. So tonight before you go to bed, you must sit on your bed. Tonight before you go to bed, sit on your bed. मोगाचे भाव भयणीनो आयच्या राती आमी थोडो वेळ बसया. Make up your mind. आमची निर्धार आमच्या मोतीन Is करया. the kingdom of God my first priority? जर तर आमचे देवाचे राज प्रथम गी. Is the Lord my first priority? जर तर आमकां देवाचे राज पयले प्राधान्यता घेता गी. Is the righteousness of God my first priority? देवाचे नीतिवंतपण म्हणजे जिणेन प्रथम स्थान घेता गी. Put things in right order. आमच्या जिणयेंत संगती आमी सारक्या तरान मांडावळ घाली जाय. You have seen a horse cart. आमी घोड्याक फाटल्यान बांदूं जायना. These days no many horse carts except for weddings. ह्या काळार आमकां पळोवंक मेळना असल्यो संगती. You know, in the cart the horse is in front. आमी जाणाव घोड्याक गाडयेच्या मुखल्यान बांदचें. But you tie the horse behind, will the cart move? जर तर आमी घोड्याक फाटल्यान बांदल्यार गाडी मुखार येताय. The horse will try to push with his back. घोडो आपल्या फाटल्या कुशींतान गाडी लोटता पूण मुखार वचना. In fact, this is exactly what's happening to us. आमच्या जिणेंत तेंच जाता. Our struggles are because we have not put things in right order. आमचे जिणयेंतले संघर्ष आनी समस्ये हेंच कारणावरी जाल्यात. First the kingdom of God. पहिले देव म्हणटा ताचे राज ताची खुशी ताची महिमा. In my family, first the kingdom of God. म्हज्या कुटुंबांत आमी म्हणया आमकां देवाक पयलो जागो दिवंक. Everything else should be secondary. ताची सेवा करूंक पयलें मौन आनी उरलें उपरांत. First priority to God and everything else will follow you. पयलें देवाची सेवा आनी ताचे राज ताची खुशी उरलें मागीर. First search for the kingdom, everything else will be added to you. देवाची खुशी सोदू ताचे राज सोदू उरलें सोर देव तुका आशीर्वाद दितलो. The Lord says, you seek for the kingdom, everything will be added to you. सोमी सांगता तूं सोदू देवाचे राज उरलें सगळें तो तुका कुडशितलो. The Lord will add. सोमी कुडशितलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Let's all stand up. उबे रवया भाव भयणी. Keep your eyes closed right now. Feel the Lord talking to you right now. दोळे दंपिया.
आणि सोमी आमच्या लागीं उलयला. The Lord is telling, my son, your problems are because of your wrong choices. म्हज्या पुता, तुजे समस्यांक कारण तूं सगळी चिंतून पळय. Your choices are wrong, my son. जायते पटी आमच्यो विंचवण्यो संवसारा प्रमाणे जाल्या. Your priorities are wrong, my daughter. आमच्यो संगती देवाच्या कुशे प्रमाणे जावनात. First seek the kingdom. देवाचें राज पयलें सोदू. Everything else will be added to you. उरलें सर्व देवच तुका दितलो. You worship your God, सर्वेस्पराचें तूं आराधन कर. and I will bless your bread and water. आनी हांव तुज्या खाणा जेवणाचेर हरियकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो. Put things in right order. हरियक संगती त्या त्या मांडावळी प्रमाणे कर. Don't go after the world. संवसारा फाटल्यान वचनाका. Jesus said to Pilate, my kingdom does not belong to this world. पिलाताक जेजून म्हळें, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. My kingdom does not belong to this world. म्हजें राज ह्या संवसाराच्या राजाचें न्हय. Seek the kingdom first. देवाचें राज पयलें सोद. Say to Jesus, I want your kingdom. I want you first. जेजूक सांग, सोम्या, तुजें राज म्हाका पयलें जाय. Everything is after that. हरियेक मागीर उपरांत. You are my everything. सोम्या, तुंच म्हजें सर्वस्व. You are my everything. तुंच म्हजें सर्वस्व. You are my everything. तुंच म्हजें सर्वस्व. Thank you, Jesus. अर्गां जेजू. Praise you, Jesus. अगलाब जेजू. Thank you, Jesus. अर्गां जेजू. Give me wisdom, Lord. Open my heart, Lord. सोम्या, म्हजें काळीज उक्तें Open कर. my mind, म्हजी Lord. मोत उजवाडाय. Enlighten my mind, Lord, तुज्या जाणवायेन म्हाका बर. that I may put things in right order. सगळ्यो संगती फावो त्या मांडावळीन करूंक कुमोक कर. Thank you, Jesus. अर्गां तुका सोम्या जेजू. Praise you, Jesus. अगलाब तुका सोम्या जेजू. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. दिसू देला सोडवून दिवसो दिसू देला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवून दर जेजू आयला. सांगाता म्हणया, दिसू देला, सोडवून दिवसो दिसू देला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवून दर जेजू आयला. Alleluia, re alleluia, alleluia, re alleluia, alleluia, re alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia, alleluia, re alleluia, alleluia, re alleluia, alleluia, re alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia. ताळी बेट्या. उजवाडायला, उजवाडायला, संसाराचो उजवाडायला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवून दर जेजू आयला. उजवाडायला, उजवाडायला, संसाराचो उजवाडायला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवून दर जेजू आयला. हालेलुया, हालेलुया, रे हालेलुया, हालेलुया, रे हालेलुया, हालेलुया, रे हालेलुया. गीत गाऊया आम्ही हालेलुया, हालेलुया, रे हालेलुया,
हल्लेलुया रे हल्लेलुया गीत गाऊया आम्ही हल्लेलुया मोगायला मोगायला सर्गीचो मोगायला जेजू आयला जेजू आयला सोडवंदार जेजू आयला वंदन जेजू